Yes, nubwo ino TV Rwanda nizera ko ibintu bikomeje kugenda bimera neza cyane aho mudukurikira muherereye abari hano imbere mu gihugu abari hanze y'igihugu mwese turabashimira cyane namwe mutarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo mukande subscribe hanyuma tujye tubana mu biganiro tukina dushyiraho buri munsi turaje ngo turebere hamwe amakuru ari kuvugwa muri ikipe ya APR Football Club aho kuri ubu ngubu nyuma yo kwisasira ikipe ya Bugesera ikayitsinda ibitego bigera kuri 2-0 ubona umukino w'ikirarane utari warakiniwe igihe yari jurune yo ku munsi wa kabiri ariko ntabwo wakiniwe igihe kubera ko ikipe ya APR Football Club yari iri mu marushanwa nyafurika yari ihagarariyemo u Rwanda. Ubwo rero APR Football Club iyi weekend abakinnyi nta bintu byo guhagarara bahise bakomeza imyitozo hariya kuri stade Ikirenga ni Ishyorongi aho hari kuberayo n'ubundi myitozo ikomeye cyane, ni imyitozo irimo yitegura ikipe ku munsi wo ku cyumweru aho izatana mu mitwe na ikipe ya AS do Kigali. Ni umukino wa shampiyona, ni umukino ukomeye cyane, ni umukino ukunda kugora ino kipe y'ingabo z'igihugu. Muri ino kipe y'ingabo z'igihugu rero amakuru arimo aka kanya ni uko umukinnyi witwa Byiringiro Gilbert aka Kagege ukina kuri kabiri, umusore uri muri yitwara neza cyane muri ino minsi, umusore unahamagarwa muri ikipe y'igihugu Amavubi. Kuri ngubu uno musore kuri match y'ejo bundi ya Bugesera akaba yarasohotse ajya hanze kubera ibibazo by'imvune cyangwa se akaba ari kubabara cyane mu kibero, ariko uno musore kuri ino match ya AS do Kigali ashobora gukina cyangwa se ntakine kubera ko ni umwe mu bakinnyi bari doubtful kuri iriya match. Ikindi kandi nk'uko mubizi neza, nk'uko musanzwe mubizi, uwitwa Dawuda Yasifu witwa Dawuda akaba nawe yararwaye ubugabo ariko akaba yari yaranyarukiye mu gihugu cy'ivuko hariya mu gihugu cya Ghana aho yari yaragiye kwivuza, ariko nanone ari muri gahunda zo kuba yasura n'umuryango. Uyu musore rero biravuga ko yamaze kuba yoroherwa rwose, yamaze kuba yoroherwa ubu ngubu. Biteganyijwe ko naramuka atageze hano mu Rwanda ku munsi w'ejo kuwa gatandatu azahagera ku munsi wo ku cyumweru, ubwo bivuze ko nawe ikipe itamufite kuri match ya AS do Kigali izaba ejo bundi ku munsi wo ku cyumweru ku isaha 9 za hano i Kigali. Mu by'ukuri ubwo uwo nguwo ni Dawuda, tube tumuvuyeho twerekeze ku witwa Richmond Rampte nawe ufite ikibazo cy'akaguru. Uyu musore nawe akaba afite akabazo ku kaguru, akaba atagomba kugaragara ku munsi w'ejo bundi kuri match ya APR FC ndetse na Kigali kubera ko uno musore nawe biravugwa ko yanyarukiye rwose hari iwabo mu gihugu cya Ghana, aba agiyeyo gake gake kugira ngo abanze yivuze. Ubwo rero nawe ntabwo ahari kuri iriya match. Ubwo ibi byose barimo barabikora bagira bati mugende mubikora, ariko kuri match karundura, match y'akasamutwe, match idasanzwe, match y'ejo bundi ku itariki 7 ya Rayon Sport. Nabonye n'ibiciro byageze hanze banyarwandakazi, aho hasi no hejuru ahasanzwe ari 3,000 rwose. Mushobora kunyarukirayo mukabasha kuba mwakirebera uno mukino. Ubwo ikintu gihari ni uko ikipe ya APR Football Club igomba kuba ibanza gutsinda izi match zigera kuri 3 kugira ngo byibuze izajye gukina na ikipe y'umukeba, ikipe ya Rayon Sport. Hari ukuntu ifitemo akantu ka winning cyangwa se iyo momentum cyangwa se winning spirit, umwuka w'intsinzi kabisa, kugira ngo babashe kuba bahagarika ikipe ya Rayon Sport nabo nyimeze nayo muri no minsi. Bo iyo winning spirit turimo tuvuga bo bayimazemo igihe ko bamaze kwancana match zirenga 6 zose nta mukino n'umwe babasha kuba batsindwa. Ubwo rero APR FC hera kuri AS Kigali ukubita nk'uko wahereye kuri Bugesera, ukurikizaho Police Football Club ku munsi wo kwa gatatu nayo ukubita byatari, hanyuma nyuma yo gukubita iyo match hanyuma uzabashize guhura na ikipe ya Rayon Sport ushwanyaguza, ari nako witukuramo amanota izaba ikurusha, kugira ngo byibuze wuzere ko uno mwaka cyangwa se n'abafana ba APR Football Club babashe kuba bavuga bati uno mwaka natwe byibuze ikipe yacu ishobora kuba yahatana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi igahatanira igikombe nk'ibisanzwe. Impamvu uvuga ngo ni uguhatanira igikombe nk'ibisanzwe kuko APR FC mu sita twaye iki gikombe biragoranye ko
nyiri ubwo byaba birangiye ntabwo yazahagararira u Rwanda mu marushanwa nyafurika cyangwa se muri CAF Champions League, kandi urabizi ko intego nyamukuru ya mbere yabayeho mu kuzana aba bakinnyi bose no gushora arenga miliyari, kwari ukugira ngo babashe kuba barenga ayo matsinda. Rero ntabwo byakunda ko warenga amatsinda kandi utarabonye itike yo kuba wagera muri ayo matsinda. Ubwo rero barasaba kugira ngo babanze batware igikombe cyane imbere mu gihugu, hanyuma nyuma yaho bazabone kugira ngo babashe kuba bajya muri ayo matsinda. Ubwo rero muri APR Football Club andi makuru arimo nuko uwitwa Mbawoma Victor Mbawoma nawe ngafite akabazo k'imvune rwose, nawe amakuru ahari nuko yagombaga kugenda umunsi cyangwa se akazagenda ku munsi w'ejo akajya mu gihugu cya Nigeria ku ivuko, nawe akagenda akivuza, ariko harimo na gahunda zo kuba asura n'umuryango we. Bose bari gutegurirwa derby nk'uko nabivuze. Hanyuma uwitwa Ruboneka Jean Bosco we arahari kabisa, yaragarutse ashobora no gukina muri iyi weekend na AS do Kigali. Ubwo APR Football Club rero uno munsi bakoze imyitozo Ishyorongi, ku munsi w'ejo bafite indi myitozo ya nyuma, hanyuma ku munsi wo ku cyumweru bancene n'umukino wa AS do Kigali. AS do Kigali irabagora, hanze mbagenzeho udustatistique cyangwa se head to head, imikino yagiye ihuza amakipe yombi mu bihe bigiye bitandukanye. Gusa ikipe ya AS Kigali ntabwo yagiye yorohera ikipe ya APR Football Club. Ni imwe mu ma ekipe mu by'ukuri akunda kwishobora cyane, bigendanye n'uko ngiye kuba mbagezaho uko bagiye bahura. Muri rusange aya makipe mu by'ukuri amaze gukina imikino 29, niyo mikino imaze kuba ayihuza. Hanyuma ikipe ya AS do Kigali imaze kuba itsinda inshuro 7, hanyuma ikipe ya APR Football Club imaze kuba itsinda inshuro zigera ku 10. Gusa ikipe ya AS do Kigali imaze gutsindwa inshuro 10, hanyuma ikipe ya APR Football Club yo imaze gutsindwa inshuro zigera kuri 7. Ariko vuba ngaho urebye nko mu mikino nk'itanu rwose ubona ko ikipe ya AS do Kigali yabashije cyangwa se yadominye cyane ino ekipe mu by'ukuri. Ubwo reka turebere hamwe aya makipe yombi amaze kunganya inshuro zigera kuri 12 kuri buri ruhande, hanyuma ibitego bimaze gutsindwamo hagati yayo nuko ikipe ya AS do Kigali imaze gutsinda ibitego 25, hanyuma ikipe ya APR Football Club itsinda ibitego bigera kuri 36, hanyuma ibitego yatsinzwe, hanyuma ikipe ya AS do Kigali yatsinzwe ibitego 36, hanyuma APR itsindwa ibitego 25. Ni zimwe cyangwa se ni head to head cyangwa se uko amakipe yagiye atsindanwa hagati yayo. Ubwo rero ku munsi wo ku cyumweru bagomba gutsinda ino match kugira ngo bakumye bicume ku rutonde rwa shampiyona, kubera ko kudatsinda kwayo ni guhereza amahirwe umukeba udafite gahunda yo guhagara cyangwa se urimo uratsinda ubutitsa mu by'ukuri. Ubwo rero muri APR Football Club icyo musabwa ni ukugura amatike kugira ngo tubashe guhura ku munsi w'ejo bundi dusapotinga ekipe yacu. Wagira ngo murabyibuka ko nyuma y'uko basuwe n'uwitwa Afande CDS ari kumwe n'umuyobozi mushyashya w'ino kipe, batangaje ko ubu ngubu bafata ko aribwo batangiye shampiyona mu by'ukuri bahereye kuri match ya Muhazi, ko bizagorana kugira ngo hagire indi match mu by'ukuri bongera gutakaza muri uyu mwaka. Ko rero reka nk'intare cyangwa se nk'abakunzi b'ikipe ya APR Football Club tujye hamwe dusapotinga ekipe yacu mu by'ukuri kugira ngo ibashe kuba yakongera ikisubiza ibikombe bya shampiyona, kugira ngo kuko ibikombe bigera kuri 5 biheruka niyo imaze kubikenyereraho. Ubwo rero ntabwo ari ibintu byayigwiririye, n'icyuno mwaka rero nacyo kiramutse kigiye mu bindi byinshi cyane nta kintu byaba bitwaye mu by'ukuri. Reka tugane ku musozo, nizera ko mwamaze kuba mukanda subscribe, batarakanda subscribe nicyo gihe kugira ngo mukande subscribe, hanyuma tujye tubana namwe mu biganiro bya buri munsi, by'umwihariko ibiganiro bigaruka ku makuru abavugwa muri APR Football Club.
twebwe turagenda tukabacukumburira amakuru abavugwa muri ino kipe ya Nyamukandagira ikibuga kigasa imitutu, hanyuma tukayabazanira kandi tukayazana ku gihe ameze neza acukumbuye. Ubwo rero niba ushaka kuzajya uyakurikira nawe, iri foko ubanza gukanda subscribe kugira ngo ujye uba mu wa mbere babasha kuba bayamenya kandi bakayamenyera ku gihe. Mu by'ukuri reka mbabwire ati mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Twongere mu bindi biganiro ndibuze kuba mbagezaho mu by'umwihariko bigaruka ku makuru ya APR Football Club. Tuzagaruka ejo tuba